Ya bina kanisa bulu bina antoro marama thorbo kinangone lewa ni sambula bina karangone ni sakinta pakitigani. Ena wasi ni ngauna ni suru unambela okay total Fiji. Rather, a fuel refresh and win with a total Fiji and Coca-Cola. Weekend kada sarra yakani ni siama chikumai kabila ni kuwa. Kuni langataka mbitanga manumuni pera numi na serre en bida fem Facebook live na daru live me rawan na numi ko yani kin rada mbitanga me bala kaleka marnu na rara tanga biau na no guwili kani no muni bida numi ena serre en kabi binaka da mbula binaka bi kem ni kere sarna suku tungora daka ni sem tiga men lomani minibus lomani taxi lomani basi ada buti na babi binaka le bona buku ni besamati en kabi binaka en da na kanga madakaba Maisa, donga meno mo like, ndro mo share, ena buku nondaru live na kabina ni ko. Mbula bina kabi serra abola panua, ndau mbula si amai na karambo amai baturoba. Bina bale busarna kena dingi takiti kuna Viti FM mei tokani bakang karabi tabi. Ena ngauna thapanga, oni sarra bolikina, na iyalo oyalo ngoka. Bakata lakina be kimdo ketsarna la ndau sema te mengo kala ne kotombala busamu, tobat ambula bina kabina bale busar tobat na ndobat bulimai. Ena ya kabi bina ka ndainda ye. Bakata lakina na pambula tigani bertino la warto sem dal juga mai ene kabi bina ni kuwa mbula bina kabi kimdo ketsarna la lawan ni lasa rusa mbulu saya susana ralulu ndo mbula bina ka mai soso lambasa tenekels mbula bina ka mai ruku tuwaka estate kay mbalandi na ndirek rambuli ndo sambula bina ka mai vuni pau na rambuli family sa baka nunu bina ka libutore na ka bina ka ndenda ye mia ratute mbula bina ka mai kataram nandi ate da ratu bo ndo sambula bina ka na bubala tuitonga ena kasi bina bale busara kena dingi takitiko na Viti FM mitokani vaka ngarabi tabi tura kena marama dhorbo kena ngone lewa nonda surna belo okay total Fiji surna belo okay total energy fuel up for more discount promotion. Wina balu tura kena marama dhorbo kena ngone lewa kemni kena sarna belo kani siasema chikumai ena kabini vaka ndromo singa ndaya surna belo okay total Fiji fuel refresh and win with the total Fiji and Coca-Cola. Bula bina kabi ros ama ndo sam bula bina kanangkas ni bula keda sakra na buku ni serekti na ngonongoka kay non ro bula bina ka may taong pita vava kiwanga ndo sam bula bina ka tinay Joes ndo bula bina ka tinay Joesa varon sen go kay nanti bina bale besar kay nanti kita kitu na Viti FM may tokani apa kata lagi no bambula tiga ni berarti lola warto sama tiga minggu kan reba kaya ni LM may lautoka nanti lautoka apa kata lagi na may suva nanti lautoka nanti suva nanti apa kata lagi na suva no sorry suva ena kabina ni kuwa sa pa kanuni bina kalibu tiga ni ena buku ni bese mati no munisali kamrengo kana Viti FM bula bina talanga be mbura taka may be bunda wani toka ndo mbulu binaka sotia avuli mai pa malangi ndo mbulu binaka mai serne ke lai sarawanga bina bale bukan dingi takitu na Viti FM tumano mbulu binaka sem chenigo kenena no mbulu mai tape uni ke zek rek mbulu re bina bale busar kenan dingi takitiko na Viti FM mai toka ni bangarabi tapi ena ya kabi binaka ni kuwa
Total Energies. Fill up for more discount promotion. Ya mina bala tura kena marama darbo kena ngone leo atomani tiko pakuriti ko nanonda surun belo ke Total Fiji. Ano pambul tukan na bina liu ni intelligent team. Mbula bina kabona turanga na intelligent. Exodus easy ndo mbula binak. Bina bala besar Exodus easy na liu ni intelligent. Nreba talani intelligent reba ndo mbula. Na siya machiko may nakabi bina ni kuam. Mbula bina kapitaw kay Parani. Nathaniel Pio mbula bina kay nota mbole tawa. Ndo sa mbula bina kabina bala besar kan dingin takito na bina FM may tokan di pakasangka ba kapitungan ko kap. Ano pambula to na pupalen ni tumanu kay mbula bina. Bina bala besar kan dingin takito na VT FM may tokani. Matalita wati do mbula bina kapakatan kita bino avato ni wai. Bingarab chiko Fairfield California may USA. David Ramon kan do mbula bina kay Caroline Claire Gracie. Funaki uang ni ber ndo mbula bina kabina bala besar na be semati marama matakrawa. Ndo mbula bina kamay na way manu apartment sandina ngongi toko levu ka onflawa. Mamburong levu ndo mbula bina kapakatan kita bikim do na siya mentimengo kamay tadi ro insta be pita avawa kiwanga ndo sa mbula bina ka kay mana en egi mbula bina kabina bala besar siya masiko may yada ratuba. Mbula bina kawatan na serta ramangor na bubale na Elia lamba ki may buna tabi unu isa ratu mananderango. Apakatan kinabi eta DJ Nasia. Ndo mbula bina katang labi eta matawalu. Varro chanigo kay American Samoa. Tubs nambulangi mbula bina kay Susie Knight. Ndo mbula bina kami napulo na bundua kay Lindsay Lohana. Mbula bina kabina bale besar kenan dingin takitu na VT FM may tokani ene kabi bina kay dayday. Onu bina alip taltukan ibikim do kede sarna. Obisano te Grace Tandulala. Kamu kata kita bivatu ini rama. Vince Keresi. Ima nai Bobby Mbali so bandau sam bola binak. Ia beli ba inspection department ngai so bandau bola binak. Total Energies. Fill up for more discount promotion. Ya bina bala tura kena marama darbo kena ngone leo pambul tene be nom bole tawa pita vava kiwanga ke Benedict Swinga ke retorno na bubale siya machiko may San Francisco ke toto Andy Abisaki ben wange random bole bina ka bakatra kena be Vince Keresi
kay Lorraine kay mbongitini ndo sambula bina kamay drawing Victoria bina wala bukan dingin takitina VTFM may tokani baka ngarabita bikem ndo kaya saran raiban ndo bingarabi boli en boli bole bo suba sabang no bina tukani bi tuk selebula kerto kaya sarana kena raiba ni bingarabi boli en CWM suba lai sarawang kan ndo bina ka apotan servi Henry David bakatalang kina be William nona sini sudu ni kuwa bakatalang kina be Peter baka kiwangam malamay viti haule katinga ando bolo bina Lucian dingo ngom bolo bina kami ape ako Stanley Onedly ninel jina ke Junior bakatalang kina be jungle novel kay andi nambuturua latila kana valu do bolo bina kami Meli na talevo may na puno levo Brisbane fi Meli na talevo ron ni litio Anthony no Meli Junior sa panu bina levo no bichon endo be tikar torno pumale ni alala